Vsi vemo, da igranje proti nekomu drugemu prinaša veliko več zabave. Kaj pa če je vaš nasprotnik iz drugega mesta? Z novo opremo je zdaj mogoče tudi to. Izum se imenuje X-Band. The X-Band is a terrific new video game modem that you use your own Mega Drive system, your own off-the-shelf game, and via the modem you can play the games in competition across town or across the country. PC-ji so tega zmožni že kar nekaj časa, vendar pa lahko razen igranja iger počnete še marsikaj drugega. The system also has what we call X-Mail because of the X-Band, but it's an email function where you can send mail and chat with friends. You can access the internet through it, and people are very excited about being online. To je torej krasna naprava, s katero lahko prijateljem pošiljamo sporočila, pa vendar, ali zadeva ni predraga? Well, as I understand it, some of the differences between the States and the UK is there's a lot of local calls free in the US, which allows you to play for almost nothing for extended periods of time. And what we're looking for is a way to accomplish that in the UK to make the gaming experience as cheap as it is fun. Povežete se lahko s komarkoli, ki ima X-Band, in nikoli ne boste vedeli, odkot bo prišel naslednji nasprotnik. Načrtujejo tudi verzijo za Super Nintendo, vendar bomo morali na njo še malo počakati. Zdaj pa se preselimo k zvezdam ameriškega nogometa. V tem trenutku za O.J. Simpsona življenje ni šala, saj je osumljen umora svoje bivše žene in njenega prijatelja. Na interaktivnem CD-ROMu lahko dobite skoraj vse televizijske posnetke sojenja O.J. Simpsonu. Izbirate lahko med skoraj vsemi dogodki, ki so v zvezi s sojenjem. Lahko izveste podrobnosti o žrtvi. Sydney's dance recital. She's with her former husband, a sports TV and movie star, an icon really, O.J. Simpson, the Juice. O obtožencu Believed he was an American success story. The delinquent kid from a poor black neighborhood of San Francisco. A member of the Superiors, a street gang engaged in petty anti-crimes who would become, in a time with few heroes, a hero. Aretaciji. Detectives from the Los Angeles Police Department sought and obtained a warrant for the arrest of O.J. Simpson, charging him with the murders of Nicole Brown Simpson and Ronald Lyle Goldman. Odvetniku. Now the critical final appeal to the judge. This is a case based entirely on circumstantial evidence. In seveda o lovu. We have to be very responsive. The last thing we want to see happen is that some innocent family is killed during a pursuit. It's hard to say what in the world is on his mind at this point. Kriv ali nedolžen, do svojih zaključkov lahko s pomočjo CD-ROMa pridejo le kupci v Ameriki. Ni ravno nogometna ali filmska zvezda, je pa ravno tako slaven. Tako je, to je Mario. Govori se, da je na poti še ena 16-bitna igra s tem junakom. Če to res, bo to gotovo udarec tistim, ki mislijo, da je 16-bitnim igram odklenkalo. Zdaj pa je pred nami umetnik, ki je svoje pevske talente prenesel na CD-ROM. Hi there. Explora 1 prinaša dela Petra Gabriela. To je nekakšen pregled njegove kariere. Zakaj pa se imenuje Explora? We wanted to call this CD-ROM Explorer because what we're trying to do is create an environment for people to have adventures in. On the Explorer CD-ROM there is over 100 minutes worth of video, over 30 minutes worth of audio, more than 100 still images, and more than a book's worth of text. So there's all sorts of stuff to play around in and get lost in. Na svoji poti skozi CD si pomagate z obrazom Petra Gabriela. Vsak del predstavlja določeno temo, ki jo lahko raziščete. Poleg tega, da lahko poslušate glasbo Petra Gabriela in da lahko pojete v besedilih, je na CD-ju tudi nekaj zanimivih prizorov izza kulis in intervjujev s producenti glasbenih spotov in prireditev. Petra Gabriela lahko celo opazujete medtem, ko doma dela na novem materialu.
Richard Evans. This is the production room. I'm having some trouble with a mix of digging in the dirt. Come on in and give me a hand. Shake that. Prav tako lahko nekatere skladbe tudi miksate. Hi, it's festival time at WOMAD. You can click anywhere you like on the site map and check out what's going on. You can see a performance on the big stage, check out the big top, and if you find a pass on one of the other screens, you can even go backstage. V tem delu se lahko poučite o glasbilih iz celega sveta. Explora 1 na Macintoshu je bila prvi primer, ko so se glasbene zvezde podale v svet računalniških iger. Na podobnih CD-romih sta delala tudi David Bowie in Prince. Always in the past you've had a linear journey from one point to another. And in a sense now we're providing the material and a little world for people to make their own journeys in. Povezava Petra Gabriela s PC pa se tukaj še ne konča. Z njim se lahko pozabavate tudi v igri With-Grid, ki jo lahko istočasno igra tudi 10 igralcev. V njej pa je 500 težavnostnih stopenj. Vaš cilj je ponovno sestaviti sliko, kar pa ni tako lahko, kot izgleda. Če vam Peter Gabriel ne ugaja, imate na voljo 8 drugih sličic. Srečali boste tudi Red Hot Chili Peppers in črno-bele posnetke, ki so tam samo zato, da bi vas zmetli. Zdaj pa si bomo ogledali 10 najboljših iger za male naprave tega tedna. Invazija tujcev Space Invaders je zdrsnila na 10. mesto. Na 9. mestu tega tedna se nahaja Disneyjeva licenca Knjiga v džungli. Jež Sonic se na lestvici tega tedna pojavlja dvakrat. Na 8. mestu je Sonic Spinball. Na lestvico se je ponovno prebila Ninja NT dimenzije Zool, ki se nahaja na 7. mestu. Prebija se skozi 10 tematskih nivojev. In spet je tukaj junaški jež. Igra Sonic 2 se tokrat nahaja na 6. mestu. Kovinski glavi Robocop in Terminator sta še vedno sredi pretepa, ki se odvija na 5. mestu. Majhna vozilca so zdrsnile na 4. mesto. Micro Machines je skoraj natančna konverzija z Mega Driva na Game Gear. Leto je okoli in še vedno je na lestvicah. Cool Spot, ki je tokrat na 3. mestu. Proti vrhu pa se prebija Game Boy verzija igre Mortal Kombat 2, ki je na 2. mestu. Morda ni dosegla 1. mesta na lestvici iger za konzole, vendar pa Levji kralj ostaja številka 1 med igrami za majhne naprave tega tedna. In kaj si bomo v videoigralnici še ogledali? Igrali se bomo s fliperji in si ogledali svet navidezne resničnosti. Čas je, da se ogledamo še nekaj iger, ki so išle pred kratkim. Woodruff and the Schnabel of Azimuth je igra, ki prinaša nekaj čudovitega humorja. Dogaja se v prihodnosti v svetu po atomski bombi.
Igrate Woodroffa, moža, ki išče morilca svojega plišastega medvedka. In ko da to ni dovolj, prismuknjena mora poiskati še ugrabljenega krušnega očeta dr. Azimuta. Woodroff je znan po tem, da ima stvar, ki se ji reče šnibelj. In kaj je šnibelj? To boste morali ugotoviti sami. Igro se splača imeti že zaradi zabavnih dialogov. Najprej je bila Pinball Dreams, potem je prišla Pinball Fantasies, ki je pobrala cel kup nagrad. Tretja pa je Pinball Illusions. Majhne žogice se že tretjič vračajo na Amigo. Na voljo imate le 3 mize, Extreme Sports, Law and Justice in Babe Watch. Na voljo imate le 3 mize, Extreme Sports, Law and Justice in Babe Watch. Z barvami in zvok je zadeva skoraj takšna kot v resnici. Leva in desna kontrola sta zelo hitri. Ko žogico poženete po mizi, se ta osvetli, tako da lahko vidite, kam se je odbila. Da bi bila zmeda še večja, je na voljo tudi opcija z več žogicami. Ustvarjalci serije 21st Century Entertainment so prodali več kot 1 milijon kopij prvih 2 iger, tako da pričakujejo enak uspeh tudi s Pinball Illusions. Predhodnice igre, ki smo jo prejle pokazali, Pinball Fantasies, pa je pred kratkim šla tudi za Game Boy. Glede na omejitve, ki jih ima ta napravica, igra zelo dobra, seveda, če so vam fliperji všeč. Na voljo je nekaj